Bonjour, Canada Studio Go Africa International et National est suivi partout, travers le monde et écouté partout, travers le monde. Et que Dieu bénisse le Guinéen et protège le Guinéen. Et donc, on dit, type de gouvernement la Guinée wadikon et na type de Saria, ou qui est Saria. Quand on niveau à chaque pays, le mari représentant et l'édigo, quand on l'ambassadeur, parce que pour un des citoyens, Macron embellit des qualités Macron et mentalité Macron à travers les dindi au Nidi. Et maintenant, on a dit si goto kadi juuti pandi tay janɗi kadi woni wa kuntilnora hakkilala koko fewjana o jabi e ɓe moɓi ɗo moɓude ɓe ƴetti ɓe naɓi ɓe pakoye pama lapanne pakoɓe sardi gouvernement salon on ɓe heɗitiɓe ha ɓe gayni wadde ɓe yalti ɓe moɓidiri fof kamɓe kadi ɓe paaki kono ko ɓuuri ha pakede ka pama lappo ko wimi ye he haaloɓe ngal pulal ngal mum yaalde mais Allah waɗi e communauté men on ɓe wawi tintidugol e ministre de l'affaires étrangères lyonnaise on ɓe yewti o wi wo kamɓe ɓe waɗi ordre mais na l'accusation de seul comité e nder Sierra Leone wo par ce que kanko nene makko ko haaloɓe ngal ɗengal ngal moni haalde ba makko no wawi wangil fuqawi fempingi ka meɗen ɗo wo kanko ɓe haaloɓe ngal ɗengal ngal moni haalde ɗo ko kaw makko o yamirta l'armée ɗe yoɓɓe nangu kawira e maɓɓe ɓe doola ɓe umaki e saria ɓe yewti tigi tigi on ha ɓe fottani e yon andu noon kañum kadi e neɗɗo mo anda valeur neɗɗo o wawata teddingol ko wiyete ko neɗɗo sallon ko yimɓe anduɓe ko leydi saria ɓe gollirta ɗum mbeleɗe fiɓe fala gollo ko woni wokko ko hummi e saria e maintenant ɓenni kala falaɗo carte ko yowodiri fiyo wawa wontugo ka leydi mo wawi contattugol ministre de l'affaires étrangères o e nder leydi Sierra Leone ko gandi ɓe change critére loi fondamentaux ji ɗin fop e lannode hitande nden a satta leydi wona sifa ka meɗen ɗo saria ɓawojo et yon andu kañum kadi à 50% de l'économie lyonnaise c'est le peuple d'originaire ko ɓen jogiti l'économie leydi si ɓe ni noon le peuple d'originaire en Sierra Leone c'est le peuple guinéen ko ɓen jogiti ɓe inni kadi ka maɓɓe ka payson ka tricor maɓɓe le père d'originaire c'est un homme d'État bon, même avant la guerre rébellion en Sierra Leone et après la guerre rébellion en Sierra Leone adi guerre ɗe wadde nder leydi Sierra Leone ko fulɓe ɓen jogiti économie leydi maɓɓe ndi ainsi que kadi rébellion o waɗi buy doggi mais toujours fulɓe ɓen no jogiti économie leydi ɓe wonti ɗon iɓe yurmodiri ɓe gollude ɓe wi wo fulɓe ɓen ko sa famodire maɓɓe ko yimɓe développoɓe ko wiyete secteur primaire et secondaire leydi kono si nokkure woni tawde ala saria mo kala gueɗe ko fala e haray si feƴƴi ɗum noon o gandi Alpha Condé o jannino Guinéen Alpha Condé gollali e hunde la Guinée kono quand même o ɓeydani Guinéen ko wiyete hakkille woni honno ka fenade andi Guinéen ar no welɗayno ko warno 2010 o wino en saku maaro ara 25 000 ɓe gandi saku maaro ko hattuno ko fewdo laamu Lassana Conté ka yeeya 25 000 Dadis Camara ari saku maaro hatti 90 000 on ati ari 90 000 Alpha Diawoy ko jeewi ha ella 280 000 à 290 000 ko ngati ɗo e maintenant onon lanɗo meɗen faliɗo linetiwal ɗo bunɗo mo fewjanayɗo hoore mum ko nafata ɗum wohi mo tippini 41 000 tonnes de riz
ko yeyete ɗum ko maaro siyaw wo ko yeyete ko 290 000 saku maaro noon lagine ɗo hande ko raison de 400 000 fayda par ce que woɓɓe ko raison woɓɓe ko yeyatama ko 365 000 woɓɓe wiyama 370 000 woɓɓe wiyama 390 000 raison de 10 000 au lieu que de 400 000 kanko laami ke duuɓi nayi hunde ɗuytaki koko folloto wiyata o ɗuyta fi convaincugol guinéen kanko sikay guinéen ko feetuɓe guinéen janga ko gonga mais sa wi guinéen ala hakkille ko fenani a wata ɓe ɗay ɗum ɓe heɗantoma noon ɓe kellane ɓe ñaama kono ɓe janfoytoɓe e haray jama on yo andu e kala ko yiɗo on waɗi e ɓawoji feƴƴuɗɗi wi'e feƴƴi ko heddi kon ɗo ko seeɗa ni manki ko segonde ko yawno lebbi 24 ari hande balɗe 14 heddiɗe ɗo yo folle balɗe 14 heddi ɗo yo folle ko gandi hande kadi kanko e nder ɗen balɗe 14 heddaniɗomo no wawi sa wi'i balɗe 2 e nder kaso ko no wanimo adna makko on no faaɗi par ce que ko hay hunde ko ƴettanno jama on kon o hunnali ko ɗum ɓe inni wo a janfoto kono a sakkitora e janfa kan ko waɗi noon ɓe wonɗa janfade ɓe ñande ɓe ƴoƴi wo a ɓakkay e haɗay kadi yon andu kala ko ɓe wiyon ɓe ƴettani on ɗo pee ɓe fenayi ɓe ɓakku ko waɗi noon ko fiyon ko naamu maɓɓe ko golle maɓɓe sabe ko yimɓe fenoɓe ɓe ala ko ɓe humi ɓe humaka kadi e sadi si wona fenani e haray jama on ɓe jonnidir juuɗe ɓurti kadi ko jogodiri ɓe ɓeyda doole ɗen ɓe darto ɓe hiwa ndimu maɓɓe ɓe hiwa teddungal maɓɓe ɓe folla ko hana kon follede ɓe tabbintina ko hana kon tabbintinede nder leydi lagine boymi nana no wiya lagine ko leydi waɗandi barki ko no woniri leydi ndi mari barki ɓay kala ko awɗa fuɗay way goɗɗo maayi o wattina ko embere balɗe 5 balɗe 6 a tawa ka kon fuɗi ka yanade ma ko hunde waɗande barki o woni noon ko fagga ko ngewre leydi ko barki wonduɗa e si leydi woni halorɓe ngenaɗi don andu ndi leydi ɗon ko hasi kon ɓe sakkitora ittu a buyi ko gandi min mi tutali kan haala e pijji ɗin fof kadi wata haalugol ɗo buyno sati kono koko suuɗa e koko suuɗa ko waɗi noon buyi e meɗen ɗo wata maro gundo sina ɗum no en haalayno kono ɓayno suuɗa ñande feño e kene wo e wawa sifade kono ɓay buyi e meɗen no ɗo wawata maro ko wiyete gundo sa yeetike ɓe ko suuɗi o heƴata kune mon ɓe yettinoyo e goɗɗo neɓata ara haala kan sakike ko nanga ko garay huɓama feere mum bonnama koyen fanku habboɗen ko Allah kon waɗen ko watten kon habboɗen faabo Allah ngo ko waɗi hen sayo yeltu nangue nge nge wuli kono en ɗuwoyto e ɗo dile kangal neɓata kadi nini noon nangue nge no wuli a liilay tuyora a yaltay tunge magge nguleɗa hay ventilateur hifuma a sikkay ko yite wonma tappo ko ngulendi nangue ngen addi ɓuttugu ko ɓuttugum addi so feeñi awa hande mare mantoɗo moƴƴa neɓata naten e newende e yaltay woni e sattede newende ngewti laaɓodiren ko waɗi noon yurmede Allah nde hewti e hoore men ko wallahi yurmede Allah nde hewti e hoore men tamo wo jam fo goɗɗo wonen ko wonde nunɗe ngakkude min habboɗen ko Allah kon kan kadi habboɗen ko Allah kon kan kadi o waɗi noon o follay ɓe o joɗɗina wallahi mo jama on faala on e hoore leydi si tooñe ɗuuɗi e nokkure tooñete ɓen wulli
ha ronki alla kadi fabotoɓe to gandi wano hanki jeune do no fella o ɓennata ɗon ka kas ka bon jagisa ɗum ko somponiya woni ko maayi ko gadra projet présidentiel Mamadi Doumbouya woni ko kirmo kural aray yalla fa boy